Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa qala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sininda papuji na punemanang ipung Allah taala. Wa pamasayi na masaro acarinna. Makita tamas salaung maringkalinga tamak garik-garik masaro paisa tamak kapakapang. Puang ia maturuingnya jokangan na watwi allo lisungan na asinan niwan ni gangkana na sabari na rate siki utama rilalan na si di ulang ulak kami na malabi ulak kami na napabaraka pung Allah taala rilalan na tasitaw ngiyenari tu ulan ramalang makuto propema mancaji sabat tiwi na sabari ang kaki salewi balat tu dangetah ringangi wi akka ajeta na tujok kalorion rapuri pung Allah Subhanahu wa taala. Di gagaling akata sangadin na untuk tuntu iriyo na fung Allah Ta'ala yan narito pasilen na rin isang paja subut na si Bewe Birejama. Salawa andang ipapasalama masari Pangulo loler malabin na Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi na niya sura yung kibiri fancaji fuleri fung Allah Ta'ala rilibu na iwilinibi. Nabi iya malabangi apamasangan na kurituri sinin na alangi. Nasabari na tofadaan ka na korito idi umma na nabita pada Makkah cueri korito apati rongan na iya nari tu agama asal langengi narimakon na naro aja tapak bombangi atit tamite anuritak kajan na kirilino tot 25 sa ina sabaoli tasape juku tamalara na inaparitan tua rilalang ati kami na mapacita ati kami na macinota iya nari tu istiqomay maka taniri kita na pong Allah Ta'ala an rengiri hadisan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah werikada masaro sifato masaro labbi rifuare idi atau matappan na pong Allah Ta'ala rilalan na iwi kasampatangi. Nasabak magay nasabak pung Allah Ta'ala ang katamu pa na finrangi umur malampi adisi disingak kasempatan ang rangi tubuh makjapa tappa rilalan na watak kalita nasabari pung Allah Ta'ala na wiringi kesempatan untuk rati wisidi ulak kami na malabian hari tu ulan ramalangi para luki maraja syukur magay nasabak de na cik de saji salat tamailo rati maminasa rati wi ulan ramalangi bahkan sampai saat ini na iya kia de na iwirek kesempatan pulir fung Allah Ta'ala rigau angkana angke koritulele ri pamasina fung Allah Ta'ala betuan ada capu ni masa aktif na turi lebut na wilino na fung Allah Ta'ala dan saya yakin dan percaya ia roto engkewe na ratti umurukna sehingga dia tidak bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan sampai saat ini yakin dan percaya jauh sebelum melo mutama ulan ramala purame mani rencanakan makada amalam mapake matu melo ufugo na rikutame ulan ramalan niki aga na rigo kang ilele ri pamasina fung Allah Ta'ala begitu pun sebaliknya dito na cede saji salat iweringi umur malampi pulir fung Allah Ta'ala bahkan sampai saat ini tetapi apa yang terjadi angke itu si mata tak kalupa de na pergunakan kesempatan kiriwiringi pulir fung Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga
na pada matewi batina makamal ari saliwan na ulan ramalas sibawa na rekomutame ulan ramalang betuan na ada tan na jampangi puasa ramalan na tan na jampangi witatongang i ulan ramuan ninna ulan ramalan na sabah sampaja sunat tarawih tan na jampangi wi pamigewi abbaca Al-Quran na riasona ulan ramalangi dan berbagai macam amalia ya rega amal saleh kewe pada purana janji pong Allah Subhanahu wa taala mati riasori mondrina. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ang kewi si mata tak kalupa iwerengi kesempatan pula ripong Allah taala sehingga narampe itu pandritata andre guruta Imam Syafi'i makadeng kurang lebih narikumak bahasa Indonesia makadeng begitu banyak orang yang lalai di dunia, sedangkan kain kafannya sedang dijahit. Betuan na ada, may gato iweri kesempatan pula ripong Allah Ta'ala, bahkan sampai saat sekarang ini, na iya kia angke si mata tak kalupa, angke si mata gau adorakanga mibawa si mata napapuli loripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di waktu yang bersamaan, iya rokacimelo emati ribu kurang inarik umate, sementara na jay ini Pak Jay bahkan wadi jaji ni rokacie tinggal melo ni werit di Pak Balue ko pasai rapang ang kamumpi si mata tak kalupa loripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iding kemana hadiri rilalanda iwe on rumah barakana pong Allah Ta'ala paraluki maraja syukur loripong Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara angka si mata syukuruki wi dengan cara angka si mata pamegewi amal asaleta ripakke gune kesempatan kina weriki pung Allah Subhanahu wa Ta'ala rilebuna yevelinuna. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narimakon na naro asaro nga pahanapunay ikang to pura mapuasangi ulan ramalangi anrangi mapuasangi letu makukwewe. Ang kakisimata mapuasangi ulan ramalangi ang kakisimata tatungang iwan ninna ulan ramalan na saba sampaja sunat tarawih andrangi angka kisimata belo-belewi wan asona ulan ramalatan nasaba abaca akurang dan berbagai macam amalia ya riga amala salih yang kiwe pura-pura nak janji pung Allah Subhanahu wa Ta'ala rilebona yewelinona asarong ang kewe na puneto ang pakke guna na si mamadeci kesempatan kiriweringi pula ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya acilakanga pahanap puneto ang kewe pasyesengi ulan ramalang gangkan na pada matiwi batina makamala risaliwan na ulan ramalang si bana rikutame ulan ramalang betuan na ada tan na jampangi puasa ramalan na sehingga narampi winabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risewe hadisna rimakadana nabita man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kulli wa insamahu. Maka difa betungan na hadisna nabita nigi tau de na puasangi sies sori lalan na ulan ramalang rigaw angkana de gaga osoro ya rega de gaga papalau pole risese na agama na pung Allah Ta'ala wala maradin dan ya dito na malasa lam yakadihi somud dahri kulli wa insamahu namoni na selewi puasa na iya rosese na lairi lalan na ulan ramalan na rekumasiwi wati ulan ramalang namoni na selewi dengan cara mapuasa isi taungi etana si todo mapuasa dito na singupu apalan na dito na pada apalan na maka syukuruki idi tau ang kebe mapuasangi ulan ramalan na si bawai tappa anrangi tau mati tappa nan niya tau elori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala majapu napasidupanga kikoritu mati apalama lapi-lapi yang ke pada pura nak janji pong Allah Ta'ala ri asori mondrina. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narampi pung Allah Ta'ala rilalan na aku ramalabina di dalam Quran surah Fusilat ayat 46 rimakadana pung Allah Ta'ala man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Man amila salihan fali nafsi nigi tau pugau amal saleh fali nafsi majappu alena matotu sendiri na fugau kang alena makutopor si balikan na waman asa afa alaiha na nigi tau napoji fugau gau masalah napoji fugau gau adoraka ngari lebon ne wilinu na fungala Ta'ala majapuna sarimato tu mati ja'na ri asrimon rinna fungala Ta'ala wa ma rabbuka bizallamin lil abid na de ipuamu melok gau bawangi atanna betuan na ada nigi sala ia tuna tu mati na panrasa rasa.
Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai amal soleh. Nariko tuma bicara ri tujunna passalanna amal soleh. Maka mumputusi di fakutana ri seseta maka di nakigaji riasang amal soleh. Maka na guru kiri lalanna agama na fungala ta'ala maka di na iya ritallai amal soleh iya na ritu sininna pangkaukang, sininna gau-gau, sininna kedo-kedo, sininna werekada yang kewe mapede cerilino andrangi makke appalangi materi asuri mondrinna fungala ta'ala. Sehingga angka pandrita pura rampe maka deh. Silengat tu amalak madicenge si bawa amalak solewe. Pakoling femang. Silengat tu amalak madicenge si bawa amalak solewe. Aga penjelasan na maka deh nariko amalak madice belum tentu amal soleh. Ia namuan nariko amalak soleh sudah pasti amalak madiceng. Betuan na ada. Amalak madicenge belum tentu amal soleh. Betuan ada iro sininna amalak madicet tari lebon na welinona fungala ta'ala idi rupa tawe. Belum tentu na rekeng itu fungala ta'ala sebagai amalak soleh. Betuan na ada iya pa na rekeng fungala ta'ala sebagai amalak soleh. Iya pa na riasangi amalak madicet sebagai amalak soleh. Narikko nawala imati fungala ta'ala sininna papede cetta rilino nawala ina saba apalama lapi-lapi materi asuri mondrinna fungala ta'ala. Maka ia patuna riasangi amalak madecita amalak saleh narikko nawala ina saba apalama lapi-lapi mati fungala ta'ala. Oleh karena itulah idi ingke manang hadir irilalanna iwe on Roma barakana fungala ta'ala. Narikko mailo kisinina malak madecita rilebut na iwelenewi nariking ifungala ta'ala sebagai amalak soleh betuan ada nawala ifungala ta'ala sinin naman tipapiricita na sabab apalama lapi-lapi ri as-surimon rin na fungala ta'ala. Maka angkap pasyaratna yang pertama musti mak diboleh ritallai tepak rilalan na watakalita. Musti pak diboleh ritallai tepak rilalan na watakalita. Betuan na ada musti matepaki. Maka dadi gaga puar risompa sangadinna fungala ta'ala. Magi na tepak. Ternyata iya ro tepak yang menjadi tolak ukur na mati fungala ta'ala boleh risinin na rufatawi reserimun rinna. Nariku makasing itapak na tasik dia rupa tahu. Maka fa insya Allah ia tu amalak madicina nariki fungala ta'ala sebagai amalak saleh. Magai may ga ayat na fungala ta'ala rilalan na kurang malabik na. Nariku melo irampe ritujun na amalak salewi. Narampe tewi ko ritujun na tapak Contoh, narampi fungala ta'ala rilalan na kurang malabik na di dalam Quran surah Al-Asr. Makri fungala ta'ala wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat ila akhiril ayah. Maka difabetongan ayat na fungala ta'ala wal asr. Demi waktu asar. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Majapusinin na rupa tawi ang kamanang irilalan na arogingangi. Illa alladhina amanu sangadinna wa matappa'i wa amilus solihat na pugau amalak salih. Oleh karena itulah nariko ira rupa tawi. Na foji mapere ceri kampun na foji masumba nariku angka asikola melo ribangu misalkan atau kana foji masumbang nariku angka masih sementara dibangun betuan na foji masumba ri masih na angka mai tepak mak dibola rilalan na watak kalena maka fa insyaallah iya tu amalak madicin na nariking fungala ta'ala sebagai amal saleh betuan na ada nawala itu mati papede cetta fungala ta'ala na saba apalama lapi-lapi ri asuri mundrinna. Syarat yang kedua nariko mailo kisinin na malak madicita nariki fungala ta'ala sebagai amal saleh maka musti mak diboleh ritallai sifat keikhlasan rilalan na watakalita. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Narimakon na naro sikas-sikasin na tasik di jama-jamang maka lisu kijolo mapasandre lori fungala ta'ala sabalur ripapule iro jama-jamata. Maka penting untuk memperbaiki niat sabalur ripapule iro dindre jama-jamata. Magai narampe winabita risewe hadesena rimakadana nabita innamal a'malu binniyat majappu sininna amalak madecengi tak gatung itu poleri niatna narimakonna naro onro tanrena pahanna tomatot teriolo sehingga mak buah ibola terutama di okogi mak buah ibola aju jadi itu nak buah bangi lego-lego okoni monro tanrena pahanna tomatot teriolo magi nang kariasa lego-lego. Ternyata salah satu tujuan na iyo lego-lego
nariko melo ki masu sapa ipapedale halalatta risaliwa bola makalipa ki jolo tuda cinampa okkolego-lego ta ipakasingi rampan na nyawe ipakasingi winiae sabaluri papole rodende isapa jama-jama halalata unrutan rina pahanna tomotot teriolo sehingga ia tu lego-lego salah satu tujuannya supaya wat dikit lepa cinampa ipakasingi ni atakuro mania kilo ri pongala taala sabaluri sapa masuki pole ribolata sapa papedale halalata papedale halalata yemi sapa narimako naro ipakasingi me mani jolo niata sehingga nariko makasingi ni anak tasya dia rupa tahu bapak ibu wadi jaji jama-jama lino melo na jama nei kia na karena makasingi ni anak sebelum na papule rodende jama-jaman na maka pongala taala na reking sebagai amal saleh magai makasingi ni anak contoh se dia tahu jame galunna misalkan ya raga se dia tahu melo jamai darat na misalkan sehingga angke koritu napakasingi wini anak sebelum na papule jama-jaman na contoh misalkan maka di puang angka kak mei puang melo kak jame galuku puang melo kak bajai widaratku puang nah karena ini si mata wakatai ia namu ana reko angka wasele na mati udu papuang majapu ia na roandre si bawa lisa bolaku sarekuam mangi umawata papule parintata puang ia namu ana reko angka lebin na puang majapu asumbangan ngilori lala yang kewe na purio rilalan na agama ta puang maka to mapakewe niya na tungang jama-jama lino na jama rilebon newi maka na reking itu mati pungala taala sebagai amal saleh magi maka singi niya mapasandre ilisi mapasandre lori pungala taala sebelum na papule rodendre jama-jama halalat nah. Kemudian syarat yang ketiga narikomailo kisini na malama decita nariki pungala taala sebagai amal saleh maka musti itu papedeceta mapedece kilo realita andrangi mapedece topi lori pada teri pancaji nariko iya tu papedece tak mapedece miloridi betuan na ada dece realita mi bawa nei kiadena pedece lori pada nari pancaji maka iya tu amala madece realita dendre depa tu nariki pungala taala sebagai amal saleh magai maka solang lori pada nari pancaji contoh se dia makunrai na pole masam paja subuh na puji pacingi bolana na puji pacing yare gasaringi wi pakarang bolana betuan na ada mapedece ngilo rialena na sabama pacing bolana tetapi apa yang terjadi ia rodende ropo na purena saringi na pasipulu ternyata na bengilo ko pakarangan na bali bolana berarti mapedece ngilo rialena ne ke maka solang ngilo ripada na ripancaji maka ia tu amala dece rialena dendre depa na reke pungala taala sebagai amal saleh magai syarat yang ketiga tidak terpenuhi syarat yang ketiga tidak terpenuhi kemudian syarat yang keempat narikumelo kisini na papedece tanariki pungala taala sebagai amal saleh maka musti ia tu pangkau kata si cocok pisi bawa rekadan na pungala taala atau ka minimal si cocok pisi bawa rekadan na nabita atau ka minimal si cocok pisi bawa ijtihad para ulama ya rega pendapat dari berbagai ulama betuan na ada sikas-sikasin na jama-jamang manuru idi bapak ibu narikodiga ga papalau risesina agama na pungala taala majapu aja tajamai magai nasabadi ga papalau risesina agama na pungala taala maka iya tu dendre jama-jamang de patu narike pungala taala sebagai amal saleh narimakona nalo penting ipakasing yarega IKP sa aleta bapak ibu terutama di tupune wija-wija magai ya i kampung tamakukue tani apa tu luar biasa ini Kabupaten Sidrap tani apa tuh luar biasa magi na luar biasa 2 talun ni si bawaku po dari Kabupaten Lengi tu liru naku tanah jama-jamangi iya dan ini mereka makasolangi mau biasa silapa 2 lapa wiri kada bahasa ugi makasolang magi biasa kong katau jama salah bapak ibu biasa ko tapi pudai maka dewi magi tajama itu na jama salah itu nak kada iya si maku kiwi na jama tinamiga sogi seakan aka ya kupure rampe rogagai seakan aka tapahalla iya romatu jama-jamangi iya mai ga makuke bapak ibu seakan aka ya kupura ni na rampe mati rumah kedue iya si makukue mega tor jamai nasogi iko bawa demu jamai seakan aka tapahalla air jama-jamangi ini yang banyak terjadi sekarang
Dan ini kisah nyata. Ia meleu rampengnya kisah nyata. Tania cerita bale, tania cerita bola rondang. Nanya kia iyewe agagai pure kejadian aku kabupaten tak. Kejadiannya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dia kampung ku kau sidrap aja no tapuang di kampung nah. Ang kasi di imang. Iyo rola pung imang. Yoli ilok ko bolana pung ngaji mak baca. Tania cerita bale pura kejadian. Ya ku mak bale kak berarti masulang puasa aku. Pura kejadian. Sebelum Ramalan. Yoli ima baca doang okupo fungaji. Sisan na rodendre iro po imaro jok kayo kuro bolana fungaji. Ni te anu mele ibaca doang tak kajanna. Magay. Biasa na narekole mak baca doa, biasa na suko, biasa na loka, biasa manu. Aga ni tak kuryase na baki kuralap bido pulo HP. Tanya cerita balik. Tapi deto aku kamput aku misi drop. Tanya cerita balik. Kejadiannya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sehingga iro dende lapung ngima bapak ibu. Mompo yoko wilalangatina makade manasaning katawa aku sidik ko. Magay magi na pakor makade manasaning katawa aku sidina saba iro pahan nalena inaloma baca doang, inaloka na baca doa, inasuko na baca doa, inamano na baca doa. Aing kenal li suko tu salah sidina. Iko de nale soko na nale lokana. Na iro aga galen na ekoha ilal na naro den baki kurala bido puluh HP. Di makade minimal ang kasidik ko. Lau boleh. Sehingga makutani lo ko pungaji, aji ro punna boleh. Makutani lo ko punna na boleh maka de tabe pungaji. Magi nang ka HP. Na iya biasa na ya mak baca doang ikotanya sokko na wanu, sokko na loka, ya rega telo. Aga pape bali na lapung ngaji. Dengan rasa bangga na jawab pertanyaan na rin de lapung imam maka de. Mani jina sama aku ke Pak Imangi. Makura-kurangi pulan na anak-anak. Ini kejadian terjadi sebelum bulan suci Ramadan. Tamu bulan Ramadan. Ini luar biasanya ku kamput ta Bapak Ibu. Narimakon na naruh. Paralu ta kapesa-kapesa wija-wijata. Jakaman idi si mata ganrusu ima sampai jali mawat turima siji Neki angkai wija-wijata de nang kay perhatikan. Apa biasa to tung ka tomato biasa na tanggungi anak na nakadaya anak kulo tanggungi Pak. Magay. Ina pole asikolangi. Deje nang kana subolay. Tulik ko ba kamaray balung tanto to? Magay, ima ko kweta we Bapak Ibu irio tay na rekomelo iboto de na jaja boto rangi na rekode na si Mejang. Ima ko kaya boto rangi wat diki boto si bawa to pole luar negeri. Wat diki boto si bawa to pole we Argentina. Wat diki boto si bawa to pole Portugal. Ima ko kue. Ang kato biasa na tanggung ya anak-anak. Iya ya nasang anakku Pak Ustaz de na anu makunrai utanggu imagay. Ina pula si kulang kamera aja ba nonrong. De nang kanaloyok ka. Iya ba nasu kamera nareko capu iko tanah. Balun tentu to. Magay. Iya ko HP Bapak Ibu tisas tu. Saman aja ang kamani agaga de na wat dirita. Baka terkadang ini biasa ko ilala masih GA. Na dene isat di buka Facebook biasa je tapaga ga makalelem mumba. Sehingga biasa narampe Ustaz dasa maka dene rita basir. Irite mu basiri. Apalagi ko ilala masih biasa dene isat ditapaitat ditandra iro Facebook tapaga ga makalelem mumba. Narima ko na naro jakam maniidi sebagai tomatuah malak daki maperhatikan sampai jali mawatune kia angke wija-wijata deta perhatikan tapada male sara Bapak Ibu magay nasabat terutama di bapak-bapak nasabat tanggungat tu iya tu wija-wijay apalagi di kampus tamaku kue di Kabupaten Sidrap luar biasa salah satunya rodendre lo kewe urampe ngeki tania cerita bola rondang kejadian riset di kampung uku Kabupaten Sidrap sebelum tamar Malang
Sebelum tama ramalan na kejadian ngero gaga magi wisangi. Iya roti cerita nga. Alami kejadian nih. Ini luar biasanya kok kampu tenarima kunan sikas-sikasin na tasit di jama-jama manuru idi. Narik kodega ka papalori sesi nagamana pung Allah Ta'ala majapu aja tajamay magay majapu iya tu jama-jama ngede narik yang pung Allah Ta'ala sebagai amal saleh mati reserimun dinna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga pamalat na tau angkewe na puji pugaw amal saleh. Na rampi pung Allah Ta'ala rilalan na aku ramalabbi na di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Na rampi rilalan na surah Al-Kahfi ayat 110 rimakadana pung Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Makrifa betungan ayat na pung Allah Ta'ala. Nigi-nigi tau cita-citai, nigi-nigi tau puminasai, nigi-nigi tau harapkan asiruntukan na si bawa puan na falyamal amalan salihan tarolalu na pamigewi amal salih na turi lebu ne wilinona pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ini tahun kiri weri kesempatan rapi bulan Ramalangi bahkan sampai saat ini pada loni menari pakai guna kesempatan kena weri pung Allah Ta'ala dengan cara ipamegewi amal soleta. Na sabab magai na sabab na rampi pung Allah Ta'ala rilalan na aku ramalabina di dalam Quran surah As-Sajdah. Ia naritu-ritu junna gambaran na weringi pung Allah Ta'ala tau angkewi masa sekali riolo na pung Allah Ta'ala. Terima kadana pung Allah Ta'ala walau taro izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Makrifa betungan ayat na pung Allah Ta'ala. Walau taro izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim. Benenge pada muitai. Tau masa sekalewe riolo na pung Allah Ta'ala. Nafasuju ulunna nafasuju irupanna riolo na pung Allah Ta'ala na inapa makberikada. Rabbana abasarna wa sami'na. Puang angkani mewe pada maring kalinga puang angkani mewe pada makita puang. Farji'na na'mal salihan narimakonna narotafali suka puan namuni sinampak muarilino. Aga melo na pugau, melo gitambai bibolana, melo gipalwangi galunda, melo gitambai waramparan na tania bapak ibu. Aga pale melo na pugau. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Mailo ikoritu pugau amal saleh namuni sinampak mua. Maka mapakoni ro akala rapangan na tau ang kewe si mata masa sakale tu rilebo ne welene materi serimon rinda pung Allah Ta'ala rigaw ang kana ang kewe na pasyasyangi atau tongan na riwatun na tu rilebo na iya welinona pung Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nule okoni ufagang kasih untuk katarilalan na iya subuh ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Mamagi-magi na pabarakay pung Allah Ta'ala siruntuk kata lebih-lebih pahalor ito mabicaray. Nariku angkaro dende wiri kadaku nala akalat tayar regatongangi maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya secara kebetulan melalui mulut si pembicara. Yang mana nariku angka wiri kadaku tak pasalah bapak ibu ia regana singgungi para saat tak maka itu murni datangnya dari mulut si pembicara. Magai saya hanyalah manusia biasa narimakuna naruta farajanga ka adampeng. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wassa'adah wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.